ассалому алайкум дӯстон, миннатдор ҳастем ки бо мо ҳастем. оя шумо хабар доред ки як филме буд бо номи ҳидоят, яъне ки муллои замонавӣ мегуфтанд муллои замонавӣ мурдааст. ва боз дар ҳамон филм каноони девона мегуфтанд он ҳам вафот карданд дар вақти ба наворгирии филм. хабар доред? агар хабар надошта бошед то охири наворро тамошо кунед, ҳамаша мефаҳмед. бале дӯстонам, дар хабарҳои иҷтимоӣ, яъне ки ютуб, контакт, яъне ки дигараш, яъне ки дар газетаҳо баромадааст ки муллои замонавӣ мурдааст, канъун мурдааст, пулод алиндар мурдааст ва дигар актёрҳоро ном гирифта мегӯянд ки инҳо мурда ҳастанд. ва нигоҳ мекунем бисёре аз бародарон дар таи комментария ҳамонҳо гирья ҳам кардиянд, ки ғамгин шудиянду гирья кардиянд. ман ба шумо як суол метиҳам. бигузор ки мурда бошад, агар ҳарчанде ки ин хабарҳо дурӯғ аст, бигузор ки мурда бошад, чаро гирья намекунем ки расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам мурдааст? ки дастгири мову шумо ин ҳамон аст. шафоати паёнбармон мерасад, на аз пулоду, на аз муллои замонавӣ, на аз канъонш, на аз дигараш. мебинем то чандин ҳазор, то чандин миллион просмотрро мегирад ва бисёре аз мардум гирья карда истоданд дар таи комментариҳои ҳамонҳо. мо гирья кунем ки расули худо ки бузургтарин шахсият дар рӯи дунё ҳамон аст, ки мо барои он гирья намекунем. мо барои чор актёре ки актёрӣ мекунанд, барои он гирья кардаву ғамгин мешавем ки аз дунё рафт. ман ба дӯстони худам як чиза расонданӣ ҳастам. хеле ҳушёр бошед дар ҳаёт. ҳар хабарҳои дурӯғу бардурӯғро шумо бовар накунед. яъне ки ин мурд, фалон мурд, дигараш мурд. хай мурд, худо раҳматаш кунад. дигар чӣ мегӯем? аз дасти мо ҳеҷ чиз намебиёяд. худо ҷона дод, бо худаш ҷона мегирад. ин амонат аст. ин амонат аст дар бадани мо. аз як шахсият агар як амоната ки гирифтӣ, мегӯяд ки ҳамин дар дасти амонат беистад. рӯзе аз ҳамо амоната бармегардонӣ ку. ҷон ҳам ҳамин аст дар бадани мо. амонат аст. рӯзе аз рӯзҳо аллоҳ бо як худаш хоҳад мегирад, кадом вақте ки хоҳад. мо ҳамеша тайёр бошем ба мурдан. дар интизори марг ҳамеша бошем, чунки марг ногаҳон меояд. он вақт дигар суде надорад. лаҳзае биёяд ки мо дар вақти намоз бошем. лаҳзае биёяд ки мо дар рӯзагимон бошад, дар масҷид бошем, дар як ҷое бошем ки ҳамон ҷо мувофиқат барои марг бошад. наояд ҳамон лаҳзае ки мо дар рӯи зино бошем. наояд ҳамон лаҳзае ки дар даҳони мо нос бошад ё ин ки сигарет бошад. наояд ҳамон лаҳзае ки мо ба ягон гумроҳӣ рафта истода бошем. дар он лаҳза дуо кунем ки худо ҳеҷ гоҳ маргро наорад. агар он лаҳза ки мурди беимон меравӣ, ҳамеша тайёр бошем, мунтазири марг бошем ки рӯзе аз рӯзҳо хоҳад омад. ё имрӯз, ё фардо, ё як минут, намедонем. ногаҳон меояд. дар ютуб тамошо кардам марги расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам, ки як бародаре қисса кардааст аз ҳаёти вафоти расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам. назар кардам 200 ё ин ки 300 ҳазор тамошобин дорад. ва як навореро дидам ки гуфтааст ки пулод алиндор вафот кардааст. назар ба он кардам тақрибан 2 миллион тамошобин дорад, ки ҳамон ҳам тоҷикҳои худмон. тоҷики худмон кардааст, боз тоҷики худмон ҳамон қадар тамошобин кардааст. бигзор тамошо кардан беҳтар аст. тамошо мекунанд, як хабарро мешунаванд, барои мо шумо беҳтар аст. ҳар кас мурд ё ин ки инам мурд, мисол як чиза бо худмон мегирем. аммо ғамгин шудан барои чӣ? чаро ғамгин мешавем? ғамгин шавем ки расули худо рафт. ғамгин шавем ки ин қадар паёнбарон аз дунё гузашт. ғамгин шавем ки ин қадар олимҳо аз дунё гузашт. аз ин ғамгин шавем. на аз пулоду, на аз муллои замонавӣ. инҳо актёр ҳастанд. инҳо рол бозӣ мекунанд.
اما پیشوای ما رسول خدا صلی الله علیه و سلم شفاعت کننده تمام کل امتان محمد صلی الله علیه و سلم از تمام امتان خودش هست. و فکرم بسنده است دوستان عزیز که در هر یک خبرهای بردروغ شما زیق شده و گریه میکنین. اولا اینکه آنها ترک هستند، دولت خودشون رو پیش برده ایستادند. ما باید خودمون حرکت کنیم که اکتورهای از ما سرزند. مثال از ما یک انسانهایی که معرفی شود در دنیا، یعنی که تاجیکستانی خودمون رو برداریم، وطن خودمون رو برداریم. چرا نمیشود؟ همه میتواند. تنها خواندن و حرکت کردن انسان وابسته است. حرکت کنیم، خوانیم، همش میشود. ما باید دولت خودمون رو بزنیم که در یگان دولت دیگر گویند که ها فلان شخص از تاجیکستان اینقدر ابرومند در همه جا هست. هست یک شخصی که از تاجیکستان اکتیوری باشد که در تمام دنیا معرفی شده باشد؟ نیست. تنها پروفسورها، عالمها، گذشتگانمان، تاریخهامان در تمام دنیا هست. غیر از اکتیورها نیست. اکتیوری که در حقیقت رول خوب بازی کند. من هم دوست می‌دارم که وطن ما معرفی شود در تمام دنیا، که تاجیکستان را بشناسند، وطنمون رو بشناسند. این قدر بزرگایی از وطن ما گذشته است، همه اینها رو بشناسند. باز من با بدپیشکای خود، با تماشابینان خود، یعنی که الدرش گپ میزنم، هم کوچگی و هم ادبی الدرش گپ زده ایستادم که مردم ما رو با همین خیل قبول کرده است. از اول که همین خیل رفته ایم یک تا ادبی گپ زدیم، بسیاری از مردم نفهمیدن که این چی معنی دارد، اینش چی معنی دارد. از همین سبب ما الدرش گپ میزنیم که تمام بدپیشکای خود بدانند. حتما دوستان عزیز، نوارهای ما به شما پسند آمده باشد، ابونه شده، لایک را، کامنت‌های خوب رو نوشته و حتما نوارها را پخش کنین. ما همیشه با شما هستیم. هر نواری که میکنیم برای فایده ما، برای فایده وطنمون هست. ما دوست می‌داریم وطن را. هر یک شخصیت قدردان است که وطن خود را دوست دارد. باقی در امان الله باشین تا نوارهای آینده.